sandal sas kelbitinen, pioneriye gününen, onna saka asır terellibite, süz sığınan, buka balıgıtlar iti istin ağırdı. Bu yürülük tügenge, Bolgur orta skolata, pioneriye tuğunan körtölürün, kestirin bolgoyor kutugar, ıngırabıt. Üdü gününden kündü piyerler, onna ulakan jon. Bugün meygalak putular sağmayı beli, onna çağılkay gününe. Ol kurduk, muzutlar hürbeki günüger, bütün Sovetskay Soyuz dünen, ulu ehemit, Vladimir İliç Lenin, törebit günüger, aktivilyonakları piyoner kekketiger, ular yürülük gün. Piyoner diyen gibi, kaddak kahan törütten terilteri. Tığınşoğuz süz, sürbekki hıllakka, süz sılanlara tüger piyadiyeliğe gen, oğu Massavet teriltede löskebite. Tığınşoğuz süz, sürbet sıllakka adılı Spartak atın sügere. Ondan sürbet sıltan Lenin atın sürbüte. Nadежда Krupskaya etitinen oğu piyonerskay kamsahına terillibite. Komsomol saltatından pionerler elbekledin teribittere. Kırcağızlarga Timurovskay üle köme oğlanları, kolkoslarga opsay ülega emekkiniler bastın etiler. Pionerden samay çehine ülehit doydutugar beriniler oğul bolar. Pionerler ağlı düseritiger ulağan çolukutta tenge sılcıvıttara. Kırgız puttara, kinlerden Lone Golikov, Marat Kazey, Vale Kotik, Zina Partnova, onunla da atıttar Sovetskay Soyuz geroya bol buttara. Ülağa eme pioner bastın bolar ete. Pioner tekketer kiri bugün bolar ete. Болгорск отын пионерская дружина та гражданской сей героя Михаил Григорьевич Кропачев атын сүгер ете. Pionerler Arkadiy Gaydar Timur onna kine komandata şehrin ideyatından Timurovskay ülağa sılcalara, törebit doydulargar ülağa köme bolallara, atın omuk doydu oğulunun kıtta sorusallara, bütün soyuztağı artık lağırga sınyanallara, örkemge Дружина старшай bahatayından Lyudmila Evsteyevna Filippova ülelebite. Kini oğulları üte can boğala ulatallarıgar uybuta. Beyge barı kineka jollak osas put argıhıgar maktalbıt ulakan. Ümüyün 19 günüger kastör diyen ulakan brahinlik bolara. Pionerskay osas samay çağılkay onna yürülek öydemil boğalan kalbıta. Kim bileri? Мен билебин. Мен Лёня Голиковы билебин. Кене ага дойду улуу сериетигер Костунду Кыргыз тилинен Советский Союз геройы болбута. Уаттарыра болбата, кыргызтарыме герой болбутура. Мен Зина Партнованы билебин. Марат Азейбарети де онна. Оғыларға жөні бара бұтта? Барякайын! Дню рождения Владимира Ильича Ленина и принятию пионеры октября 3 класса. Дружина, равняясь смирно, внести знамя дружины.
товарищ председатель Совета дружины. Отряд имени Филиппа Лобанова к торжественному сбору построен. Рапорт сдан. Рапорт принят. Вольно. Отряд, равняйсь! Смирно! Направо! Вперед! Шагом! Марш! Раз! Раз, два, три! Наша веревка! Раз, два! 3, 4. 3, 4! Раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Сильные, смелые! Ловкие, умелые. Ты шагай, не отставай! Громко песню запевай. Аленок, Аленок, взлети выше солнца и степи с высокой гори. На реке умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. раз, 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 два, три. Стой! Раз, два. Внимание! Клятва юного пионера. Я Кузьмина Наташа. Я Корнилова Зоя. Я Нестерова Галина. Я Константинова Николаевна. Я Сивсев Стасик. Я Кононова Света, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.